ديجاج يا بن صالح ديجاج يا بدوي ديجاج يا بدوي ديجاج يا كوشان ديجاج يا كوشان ديجاج كاين صالح ديجاج كاين صالح ديجاج يا يحيى ديجاج يا يحيى ديجاج يا توفيق ديجاج يا توفيق ديجاج توما كامل خاينين توما كامل خاينين الساقلة ديستريا الجمعة موريال بغا دينير il faut pas نغلط les 4 B ce n'est que des pions et nous on sait qu'en Algérie Gaïd Salah et l'armée c'est des faiseurs de président et donc il ne faut pas نغلط عن طلب uniquement les 4 B les 4 B ce n'est que des pions Gaïd Salah Blaïz ce n'est que des pions et c'est l'armée donc الساقي مساعد عردقي باش اسنيني انكس les militaires c'est les militaires qui font enfin les commandements quand je parle des militaires c'est le commandement de l'armée. Alors la primauté du civil sur le militaire. Oui, on demande la primauté du civil sur le militaire. On demande l'application de la plateforme de la Soumane. Et merci. سامع لهنا غير تموت أتقادمك ولا والناق أنا وبلا والناق غنفرح يسن إن شاء الله غادي نفكر بين يمشيو من غادي نفكر بين القاعدة غير تموت غادي نفكر بين هنا غادي نفكر بالصحة يكون يون يا موضينا هنا نشوفو ربي وين تيحبسنا ديفا ما كان غادي نفكر بين هنا هذا مرنوخ زايو كملي غيدي شفان الكيران غيدي شفان ثورة اشو ثوالا الساقي ثمن غادي يسوى الساقي عندها يمشوا من هاكي هادي كراكي واش تاكي الغاشي لا رومين غير يوسع لا تقول الحمد لله الساقي نشفد ما يقسم انا هذا المكلي اسمي تزل دي 6000 على المكان غادي قربين هنا غير تموت هذه فلا تفرتفت ان شاء الله هذه الفرق نمشوا من السؤال تايريه ان شاء الله امين ان شاء الله هاد فرحنا وراونا انا شنيكم ساكن الإذاعة ان شاء الله هاد قادم اوكي الور مسوب الحاجه زولفلاون اكيد سقسي استقبالي تزمر دار 36 كيوان اشو ثوالا دوكا ساكي اشو ثوالا دا سيرمي كارزات l'Algérie de demain. L'Algérie de demain, en fait, c'est tout simplement, il faut dire une chose que, en résumé, c'est-à-dire que si nous sommes ici, ce n'est pas un mouvement, c'est une révolution, il faut le dire, parce qu'en Algérie, il y a des spécialistes qui ont dit qu'il ne faut pas parler de révolution parce que la révolution est violente. Et nous disons simplement, nous avons quelque chose de plus violent que la violence, c'est le sourire. C'est le sourire, et donc c'est une révolution. Il s'agit tout simplement d'une révolution du peuple algérien dont l'indépendance du peuple algérien a été confisquée depuis 1962 et qui a été entre les mains, bien sûr, des corrompus, il faut bien le dire, des individus corrompus qu'on appelle de la mafia. Boudiaf à l'époque, il a appelé la mafia politico-financière. Il y a Zelouel qui l'a appelé de traîtres et des mercenaires. Il s'agit effectivement de cela. Il ne s'agit pas d'une guerre contre le pays, il s'agit tout simplement de libérer le pays de ce clan, je dis bien de ce clan d'individus qui a accaparé les richesses du pays et qui fait des richesses du pays une propriété privée et qui gère le pays, c'est comme si sa propriété privée. Alors nous disons aujourd'hui, assez c'est assez. Moi personnellement, j'ai 53 ans, j'ai vécu le 5 octobre, j'avais 22 ans à l'époque, ils nous ont aussi matraqués, ils nous ont frappés à l'époque, parce qu'effectivement, il n'y avait pas ces médias sociaux comme maintenant, la technologie n'était pas développée, donc alors qu'aujourd'hui les choses ont changé, les choses ont complètement
devenu différent avec le développement de la technologie et par conséquent ils ne peuvent pas nous arrêter. Tout ce qu'on voit actuellement, la manipulation de la violence, tels que les gens qui ont été attaqués par des bombes lacrymogènes, ce n'est que des manœuvres machiavéliques de ce pouvoir qui veut embrouiller les pistes pour garder le pouvoir et dire ah, regardez c'est la violence, alors l'armée allait intervenir et tout ça ainsi de suite. Tout ça nous l'avons vécu il y a des années et aujourd'hui nous disons non, vous ne pouvez pas nous avoir. C'est une révolution pacifique, du sourire, pacifique, et c'est une révolution qui vise le clan qui a pris l'Algérie en otage et qui gère les richesses de l'Algérie comme leur propriété privée. Nous voulons tout simplement avoir l'œil sur la gestion du pays, sur l'argent du pays, qui fait quoi. Alors imaginez, il n'y a pas des médicaments pour les malades, mais on trouve les moyens pour jeter des bombes lacrymogènes sur des personnes. On a de l'argent pour acheter du matériel pour aller matraquer le peuple, jeter de l'eau sur le peuple, mais on n'a pas de l'eau dans les maisons. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. On n'a pas des médicaments dans les hôpitaux, alors qu'on trouve de l'argent pour acheter des bombes lacrymogènes et les jeter sur des enfants et des femmes. Ça, ce sont des manœuvres machiavéliques du pouvoir qui durent depuis 1962. C'est une mafia qui a géré le pays, qui a pris le pays en otage. Donc le peuple algérien aujourd'hui, même si nous sommes à l'étranger, mais nous faisons partie du peuple, nous sommes le peuple. Nous ne sommes pas contre la police ou l'armée, nous sommes contre personne. Et puis l'Algérie n'est pas en guerre, il n'y a pas de main étrangère, on n'est pas manipulé. C'est tout simplement une mafia à l'intérieur du pays qui gère le pays selon leur propre propriété privée. Ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a 10 logements, il y a l'autre qui n'a rien du tout. Il y a des gens qui vivent dans la misère alors qu'il y a des gens qui ont des milliards. Ce n'est pas normal, Yannès, ce n'est pas normal. C'est dans ce sens-là. Voilà notre combat. Voilà notre révolution du sourire. Et regardez, comme vous voyez, tout le peuple algérien est présent pour dire tout simplement que nous voulons une Algérie libre, une Algérie où le peuple puisse avoir l'œil du regard, c'est-à-dire le regard sur ses richesses et demander des comptes à ses dirigeants. Aujourd'hui, on ne peut pas demander des comptes à ses dirigeants. Ils font ce qu'ils veulent. Ils signent des contrats comme ils veulent. Comme si le peuple, il est là rien que pour remplir le vide. Alors je dis tout simplement, je profite de l'occasion à ce monsieur Yahya qui croit que l'Algérie va devenir comme la Syrie. Non, l'Algérie ne va pas devenir comme la Syrie parce que votre méthode, nous les connaît. Et vous n'avez pas le pouvoir en Algérie, monsieur Yahya. Vous étiez qu'un petit pion qui répond aux coups de téléphone. Vous êtes au service d'un clan, alors que nous sommes ici pour libérer l'Algérie de ce clan, de cette mafia qui gère le pays comme si c'est leur propriété privée. Voilà, comme il a dit quelqu'un, je ne cite pas son nom, pour ne pas dire que je fais partie de ce parti politique, nous avons libéré un pays pour avoir le drapeau, mais aujourd'hui nous voulons libérer le peuple. Et ça a été dit en 1963, ce n'est pas moi qui l'a dit, et tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Donc pour moi, c'est un parachèvement de la révolution de novembre, ce n'est pas un mouvement, mais c'est un parachèvement de notre révolution qui a été confisquée en 1962. Qui a été manipulé dans les années 90 avec la création du terrorisme barbare, de l'islamisme politique pour pouvoir embrayer les pistes. Aujourd'hui, nous disons non, 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 nous avons compris, vous ne pouvez pas nous avoir et nous voulons tout simplement être libres dans notre propre pays et être maîtres de nos richesses et que l'Algérien soit capable aujourd'hui, plus que jamais, à libérer ce pays de cette vermine, de cette gangrène. Je suis un médecin. Lorsqu'il y a une gangrène, il faut l'amputer, il faut l'enlever. On n'a pas le choix. Sinon, le malade, il va mourir. C'est ce qui se passe. Il y a une gangrène en Algérie. Il y a une mafia en Algérie, politico-financière. Je répète le mot de M. Boudiaf, tout simplement, il faut enlever cette gangrène. Sinon, l'Algérie va mourir. Sinon, l'Algérie va mourir. Et nous ne voulons pas que l'Algérie meure. Nous allons mourir. Mais pas l'Algérie. C'est un peuple uni, c'est un peuple pacifique, c'est un peuple qui comprend, c'est un peuple instruit et c'est un peuple qui est déterminé à tout simplement extirper, enlever cette gangrène pour que les nouvelles générations puissent vivre librement dans le pays et que l'Algérie deviendra un pays qui va exporter la technologie, le savoir, mais pas des haragas. Voilà ce qui est important, ce que les gens doivent savoir. Il ne s'agit pas d'une guerre. On n'est pas contre le pays, il ne s'agit pas d'une armée étrangère qui attaque le pays, il s'agit d'une affaire algéro-algérienne. Le peuple algérien veut être maître chez lui. Nous avons libéré un pays, mais nous voulons libérer le peuple. C'est une continuité de ce qui a été volé à nos martyrs. Les martyrs qui sont morts, ils nous regardent. Et on n'a pas le droit de laisser cette gangrène
qui a gangréné le pays, qui nous a poussé à l'exil, tout simplement pour qu'on vive, voilà, la liberté. Donc, voilà, il s'agit de cela. Alors, mes chers frères et sœurs en Algérie, ne tombez pas dans le jeu de ce pouvoir. Il n'y a ni main étrangère, ni des islamistes, ni des boulahia, ni rien. Les islamistes, c'est eux qui l'ont créé. Le terrorisme, c'est eux qui l'ont créé. Et maintenant, ils veulent nous faire tomber dans la violence pour faire rentrer l'armée, pour dire que c'est l'état d'urgence et arrêter de vous battre et vous nous refaire comme les années 80 ou bien 90. Non, on a bien compris. Restez les mains levées, restez pacifiques, restez avec le sourire et que le monde entier puisse comprendre qu'il s'agit tout simplement d'un peuple qui est conscient, qui est mûr et qui sait aujourd'hui essayer de libérer le pays, mais pas par les armes, mais pas par la violence, mais par le sourire. Par le sourire, et surtout nous demandons à nos frères algériens qui sont là-bas, aux jeunes, de ne pas tomber dans le jeu. Ne cassez pas le pays, ne cassez rien du tout. Restez solidaires et restez pacifiques. C'est ça, et c'est ça qui les tue. Et c'est ce pacifisme qui est pour nous l'arme de destruction massive de ce pouvoir. Nous avons le sourire et nous allons mourir. Mais regardez, mais imaginez, ils n'ont pas honte, ces responsables qui vont acheter des bombes lacrymogènes pour les jeter sur des enfants et sur d'un peuple qui est pacifique. C'est une honte. Et donc par conséquent, vous les responsables qui êtes dans la mafia, vous ne pouvez pas nous arrêter. Vous ne pouvez pas nous arrêter et vous ne pouvez pas nous faire taire. On rentre en Algérie, vous allez nous mettre en prison. Vous allez nous menacer. Mais on ne va pas s'arrêter. Parce que le sang de Harbi Ben Mehdi, il ne va pas partir comme ça. Le sang de Amiroche que vous avez caché pendant 20 ans, vous ne l'avez même pas enterré jusqu'en 1982 à Oual Hawass. Et tout le monde le sait. Parce que vous êtes vraiment lâches. Vous n'avez même pas eu pitié de ces gens-là qui sont morts pour le drapeau. Vous n'avez même pas eu pitié d'eux en tant que morts. Alors imaginez aujourd'hui, vous êtes capables de nous tuer. Vous avez tué Boudiaf. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas tuer tous les 40 millions d'Algériens. Voilà le message. Vous ne pouvez pas tuer les 40 millions d'Algériens. Lancez vos bombes, lancez tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas s'arrêter. Parce qu'il s'agit d'une cause juste. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre Algérie. Il s'agit de notre destin et l'avenir de nos enfants. Tout simplement. Voilà ce qu'on demande. Alors, les militaires qui sont dans les clans, ne jouez pas, même s'ils vous donnent de l'argent. Je ne dis pas l'armée, parce que l'armée n'est pas dedans. Parce qu'il y a des fils de famille dans l'armée. Il y a les fils du peuple. Il y a des militaires corrompus comme les civils. Alors ceux qui sont dans la corruption, arrêtez, laissez-nous tranquilles. Prenez de l'argent et laissez le peuple vivre tranquillement. Et arrêtez de dire que la main étrangère. Non, il n'y a ni main étrangère, ni Mossad, ni KGB, ni CIA. Il n'y a rien du tout. C'est vous le danger pour le pays. Ce n'est pas la main étrangère. Voilà, c'est eux. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Mais un cri de cœur d'un Algérien qui aime son pays. Je suis au service d'aucun clan. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Merci. الجيل دو دومان انا ماذا بينا تغيير خويا وديجاج على هذا النظام الفاسد هذو الخيان ماذا بينا يتغيروا كاع ويتنحاو كاع ويروحوا كاع ماذا بينا خويا كرهنا من لينا الناس راهي في البلاد راهي تسوفري خويا الناس ماهيش لاحقه ماش عايشين خويا غير الخيان هما اللي ما عايشين وولادهم راهم عايشين ماذا بينا ديجاج كاع كامل السلام عليكم
ازول في اللاي ازول اشو توالا سباني ثاقي شو توالا قول جموعة غير جزائريين الا وسيرم يا هاد ليسبوار. السلام عليكم. ازول فلاون. بون تسمحوا لي انا ما نهضرش قبايليه. Et je trouve que c'est une belle langue qu'on devrait connaître aussi. Mais j'espère que les rassemblements qu'on fait vont apporter un changement, ils vont porter fruit et montrer que le peuple algérien, qu'il soit kabyle, qu'il soit chabi, qu'il soit sétifien, qu'il soit de n'importe quelle région du pays, nous sommes tous unis pour la cause, pour que l'Algérie soit libérée de ces mécréants, de cette mafia. Et Inch'Allah, on va reconstruire un beau pays où tout le monde peut vivre sereinement et en paix. Regardez comme ça. Salam alaikum. Qu'est-ce que tu vas dire pour les jeunes qui sont en Algérie? Je pense que, premièrement, je les soutiens entièrement. Je trouve vraiment que c'est une bonne initiative, surtout en sachant que c'est les jeunes qui ont démarré ce pouvoir, ce changement, qui sont allés manifester. Et je trouve vraiment que je suis fier de mon peuple, parce que même après les manifestations, on voit les jeunes qui sont en train de nettoyer les rues et ça apporte une bonne image à travers tout le monde. Et en conclusion, tout ce que je retiens, c'est que je suis très fier de mon peuple et de toutes les actions qui ont été réalisées. Finalement, tu appartiens à un grand peuple. Oui. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu t'appartiens à un grand peuple? Depuis ma naissance. Vous vous rendez compte qu'il y a une certaine... il y a une certaine... comment vous dire? Solidarité. Depuis ma naissance, on voit que dans la famille, on est très soudés comparé à certains autres pays. On reste auprès de notre famille qui montre une certaine solidarité. Et peu importe où tu te trouves en Algérie, tu trouveras toujours quelqu'un qui va t'accueillir à bras ouverts parce que c'est un très grand peuple. زول في اللون قال كنا ساكي ديزم سباني ثاقي تسمانية غادي نير ذاكي دي مونريال امك توالي من الجاروزكا امك توالي هادي السوغ وقدودة جايري يسوينس ارزدات l'Algérie de demain امك توالي كنا دينا il faut pas perdre espoir إلا كنقيمة كاين دوكل. Il ne faut pas répondre aux provocations. C'est très important. Il y a la dernière carte du pouvoir. C'est la provocation. C'est la division. C'est l'union. Donc ils sont en train de jouer la dernière carte. Il ne faut pas répondre. Il faut rester comme ça mobilisé. Inch'Allah. وإلا قرأنا نكذب سيرم إن شاء الله هنربح إن شاء الله ما يبغى ربي أضروحا ما يبغى ربي. فالمرت شنو تاشين داكي يتيديرن داكي لو الزيروز كان الزمره تروح وكنا تخدم وكنا تبنوا ضموريك ديال الزيروز كان ان شاء الله بيان سور داينا كل سنه من ويكيد روحنا لداكيا تسقرقر ندير زير الحكومه العسكر سروليد الغاشيه بغانا كل عباده بغانا ثمورتنسن كاد روحنا لداكيا بغانا كادي لاندي فرنسا وسي ثمورا نظن بغانا كاد بغانا للجزائر ما تقعد الجزائر خدمه دي مورتنسن بيان سور يعطيك الصحه. الزول فلاك يا جماعه اولي شاف مسفاني ثايا هذا شاك دينا كاين كنت ورا ثمغلينو وين كيضرون مره Nikini, je crois une chose, c'est que la réussite du mouvement guinéen, il va dépendre toujours beaucoup plus de l'union de tous les Algériens. Parce que tant qu'il y a l'union, tant qu'il n'y a pas de la séparation, surtout le régionalisme et tout,
le mouvement il va continuer avec les Guinéens, ça c'est sûr. On va pas, c'est pas du jour au lendemain qu'on va être indépendant, qu'on va faire foutre dehors toute la mafia guinéenne. Il faut des sacrifices. Seulement là, on doit appeler à la patience. On doit être patient. Mais ça c'est sûr. Quelque part on va se casser une commande. C'est qu'il y aura le dossier de Tmour. Mais oui. Écoute, là, depuis 10 années, depuis 62, on n'a pas vu qu'il y ait un monde guinéen. Si tout le monde dit il n'y aura jamais de changement, on ne pourra rien faire. Tout le temps, on regarde toujours le négatif. Et si on regarde toujours le négatif, ça fait normal. On va rester toujours dans le négatif. Dans quelque part, il faut qu'il y ait toujours un début. Et puis, c'est ça, on souhaite, Inch'Allah, ça va être là-bas. C'est le cas de ça. الزلفله ما ولد معاه الزلفله تاقي تيكلو 5 تلفزيون قبايليت مز مرات دات ولا كم تشاويث اشو تولا ديال زيروزكا سي شاويين سل قبايل سو قادي تشوتلاين طارب ام كيستوالد الجزائر وزكا بون نشتقلب باللي شاويين ذي قبايلين ذو مثلا وكل تروان تمورثن لا نسعى سير ذي مورثنا اسبيرون ان جور انا نعاود نولها مورثنا مي كل كابيل يشاويين يوزابيين وكل ذو مثلا لا وكل ذي فري تروان تمورثن لا دونك مو جو سوي تري فيير داتر تبربر فوالا فيفي مازيغن فيف ثامور ثنا لو كانت تفاضل تغالط ثامورث با وي تروحها ثامورث بيان سور مي ا كونديسيون ما نسعى سير فيه مورثنا باسكو بون اسبيرون نكوني نويثا لي زي ها مورثنا موثن في لاسير غازن مي لوقا وينت بون باردون بور لو تيرم وينت الفان دونك ها مورثن شتو هذا قلنا نموثن في لاسير غازن روح في لاسير من espérant ان ريانا ويث ثليلي دو نوفو فيف ثامورثنا فيف الجزائر صحي ربك يحفظ كوالا غاديني لهان الشاب يدوكل الجزائر دايني لهان ادياسن ما تجانا قدام كان السرحني الساروت اني يهضر بس السرحني الساروت دي سوا الساقيه عندها دوكلنا كي يمدال يدوكلو جدود الجزائري ومن غارة ميدايني لهان الكومبايا كيني فدانت ديجا القفايل ميدايني لهان ميدارنا نوارافن يكشمي هنا كل سيزيكين تنا نكوني هذا بويا كيني دايني وارن امي تورا يولانوني زران ارنند اهل القفايل والله الركني ساعات توجور ان كرون اسبوار باش سلاجي ناس كي صلا لي جاني ساعه الحمد لله وعان مليح وان شاء الله نوضا ندير لانجيستيس ان شاء الله هذه تواكس دي ثمورتنا صافي دي زاني نتناغ ثاهيه يمجو هذا موثن في الجاله باش نعيش ليبر وان شاء الله لازم نعيش ليبر وام تي ميساج سيني غير يحيى يسنينا الشعب ولا قراثيت الياورت كاسينا قلي الياورت ليبرتي الحوايج لا ليبرتي كدي تمورت نبرا وحملن لا ليبرتي سمانا سياورت نسد ليبرتي دونك نكون يا سنيني لا ليبرتي تيدنا وان شاء الله سكتينا بلا كتشي باذن الله هاتيلي ما دريا وتقرا نستيت واتان ليبرتي هيك تيدهدو غير كتا ويحيى. Je pense cette fois-ci que c'est le tournant. Ils vont partir et on va conserver notre pays. On va conserver notre pays pour cette formidable jeunesse qui est sortie. Et puis il ne faut pas lâcher. C'est le dernier tournant, il ne faut pas lâcher. Si on rate ce tournant, c'est fini. هذه يرحم ربي معطوب. هذه يرحم ربي يكون victime de ce système-là. Et la lutte continue.
المرضى حميد الورا دينيغ مازال نسولقاو هذه يزوزو بيان سور تيزوزو تنسو دايا تنسو المولانا ونتراجعو يا راه ما نسيولنا ندير تموت يماك ما إنو زو إكزيلي ثورة داين روحت أو نقر روحت أسيدي أون دوموند با تكونت روحت كان شتانا أسيدي راه شاكال كونسيروين لور بيي أسيدي أو 62 بزاف روحت أكون يهضر ربي روحت المرضى حميد شو الجهه هذيك اللي غادي تمورث؟ تغرديت بالريان اكزاكتومون. تغرديت. نعم. الوغ قلك التلفزيون تقبيل. الله يبارك. ذاكي دي مونريال توسير بالنسبه لي ذاكي. اولي كي نشوف الله يدير. تليد اقلك لايف. ماشي لايف. خدمه مونتاج حبيبي. اتون. هذا راه بوينو هاكي. يلا هكا سي ميو. دونك هضر سور الصوم زابط اوكي اكزاكتومون اسو شيخ داني مع ايتموك لي زالجيريان نوز غلداني باش كاسنين ياسن خلاص يقدا اني تجيم تكرم تحقرم تحركم الجزائر تنغيم طارواس يلا اش تنغدا بريد واش تسنا بريدي مش طاحي بالظنن نتني لوسين سي بون بور لالجيري الشرعيه الطوريه نعيا السيس والماروسي لالجيري دي كومبيتونس لي كومبيتونس نتنينا داسني ما ولا لا نوفيل جينيراسيون لاني لا تالنت واش تسنا بريد واش تسنا بريد تخدم هاد السيلين الجزائر اموني لا نشتغل داني باش كاسنين ياسن خلاص اون بليس باش كاسنين ياسن يتماتنا غي تواتنا غي لاندينا الجزائر لا داني مالغري لا كندا لا نبعد صح بصح لا ولا ونغلا نديني لا نعاش معاهم لا نقيم ديني معاهم تي من جيوين كاع لا برونشانت ديني سيرتو اني لا تصاران ديرنيير مون غرديت لا ريبريسيون لا تشمر غير تمزب لا تشمر غير تمزب لا ليبرتي ديكسبريسيون سو ني با ان كريم دونك اجتمد ناتسي ولا جوست il exprime leur avis ها ما تشمرمتني لان غرنا دي une centaine à peu près de détenus depuis 2015 2008 à Chénère تاع غرديت depuis 2008 des jugements banals تشمرن دي زاريتاسيون اربيترار شمرت ندكتن باسكو خرجت مزاب سي بون بور لانجستيس جيت نغدا بريد اون فو اون الجيري جوست اون فو l'Algérie جوست انتوني يوات مثلا مزابيين يتوحبسوا اش غادي يديروا اكزاكتومون ني توقع غير مارو نيغاش باللي اون فو با لانجستيس سي بون سي اسي نعيا اشاك فوا تغرديت انت تخلص لو بري اشاك فوا 2000 لا كاتريام موندا تقطع الظهر نتغرديت وشي ناس نتغرديت ناس تهضر تقبيليت نص عرفت باش ميدنا وكتفهمن وروح نتغرديت ناس il faut voter pour nous sinon vous allez avoir comme un enfer de plus. Donc ils ont sacrifié Tagerdeit, les gens ils ont sacrifié toute leur juste pour باش تزاير وتعيشي un autre enfer بصح il veut passer à monnaie une cinquième mandat يمارو باش كتقول عن ادرزن الموفمون والحيره كاع ترزن ظهر تغرديت نو l'Algérie تغرديت سي l'Algérie on fait partie de l'Algérie اشتنق ترونكيل سي سا يعطيكم الصحه ربنا يحفظ ميرسي تذوك لي ان شاء الله يعطيك الصحه يا عزيز الزول فلا كم واحد دواليك الزول فريد الزول كودي دي تواليني ودي دي سلان اما كتوالي فريد من كم مدن واحد وانا كتفكى عناث اتفكى موليو كنت تمنينا كون مدن نتمنى ولا ذن كيني من كوني اكن يبغى كنلقى لك شي يبغى غا تسافات ولا كلشي تجينا غنعرض بي نولي غاشايلين بزاف نتمنى هذه يدير خير بي الدس تدويت ديس هذيك فول باطل دي تموت هكا هيا في المثل هذه المزينه قد يكرن دي تموت وسانا راه تيدا سنين زيك وكذا قبيلي وكذا مزافيان وكذا الشبحان وكذا بركان اعطيني الصحه لا غير مزيان بوساكي فاقا تسمى تساوي لنا ساكي على تكنولوجي غاشي توالين زران عندنا كل كذوب نشوش سكناين مدن الغاشي فاقا
وزرانا كاينك لا ديفيزيون شو لاعب نزيك فاق الناس فوالا اما تواليم الغاشي دوكلن عرض ماشي يوتيكت فوالا فرق ديال الغاشي سنو فين دوكليناتين تيكوال اتندل درابو تيكوال داينا تيكوال هكا ايتو الغاشي داين عندنا وياكيا اي بي هانو قلنا ذا اساسنا نتا وقلنا الحبس داين يلحق ايوا يا ربي غداوي كراتي تاكيا كان ميت نواس إذا شيرم لا مقرع كان ميت هاد السبوم بخا ساكي ذي تزوارا السر فرح ذم قراني ميت ملال تسد ويثور وساكي ذي ثمورتن الموريال اين يسفرحن ذي القديش يضران فكان يوث الشباحه الغاشي يوكن دينين يوذافو ام سباطلي ام هرسانه زايريه الا البطل يضران ذي 62 رسا الساكي انو الفدوك جدور انو الفد تصن الغاشي وفن ديوني دبن ذي وجده لارمي الجيريان تسعسا في لي فرونتيير الجيريان هي المروك ذي الجزائر نوفد مروكي ذي لا بريزيدونس الساكيني يروح بوتسريقه يجد في وكوين يجد في ملالين يفرورخن بينا غير ديال السيستم يوكن هذه فرقه اكذود يفاق اكذود الساكيني يسعى تساوي اكذود الساكيني ماشي ذوينا بكذود 80 يدفغن الغاشي pour le printemps de l'espoir en 80 les années 88 89 90 يكرو خالوض يكر ثكا ذي ثمورتنا الجزائر ذي 91 92 بينا غير دا سلواي يدي روح السنيه مسبو ضياف فلاس يعفو يرحم سوا قورن الحكم سكاك ضنت ذي عنفا الساكيني الغاشيه مالقريا يدي كيرارا يمير الحنت مازال هذا فو امس فاطلي على يسكي كيضي وكانت دي سكر الغاشيه ذي 98 تزرى ما كور ذا شو خدمن نغانا معتوب ذي 2001 نكذا مجي رحت في سوثا بركانت نغانا 128 مغراسن مغراس يرزان سالو نكون انا رزا زاكلو اسبا ساكيني فغان 20 سنه الغاشي يسوسم اسميه فاشو في يسوسم ولا الغاشي كونكوا وقاعد نروح ثمورتنا الجزائر اسميت ولا بلي ذاينا تروح يكرد وكذود هكذا الساقي تسمي حرام الساقي هكذود يسعر لي روتروفيزور الساقي هكذود لي الحر الزاذ ولاش هذا يخزرك يفقد الغاشي تغنى كان يقارن استعرف طرح له يعني طرح له ولاش تغالي نرد كثير الساقي ما ثوالي ضم غير يفقد لونديكابي يفقد عندها تزر ذيوث الحاجه هكذود يسعى السيرم يسعى ليسبوار يزميرارا الساقي كاينين كذو حرقه يبغى غادي يعيش ذي ثمور كل شغل يبغي نردا ذي الهنا يبغي غير دل تمور ثاني يسكر باغي يدير ذاك ايوا كان دنيني الحكومه مصباطلي لا كي نقبل راه نكون اني لي خاص هذه وتودفل هادشي لي موان 40 نكون هاد الفا زميره راه دايني زميره كانوا غالر فيه ذا نشتاقي الغيض بكذوذ الساقيني 40 مليون تمورتنا الجزائر ثاني يفقد برا هذا تزرد باللي الحكومه ثم صباطليت تسفدد الجوفرنمون اسيدي على كوماسين تيكليوين روح هكا الزمير ما تروح مين يون الغاشا تفغم ما تفغم ذي ثبور ثم شطوح انا ذي ثبور ثم قران تسعم دو شوا تبغى ما تفغم ذي ثبور ثم قران اللهم يبارك فغت يا با بروبليم تبغى ما تفغم ذي تزوليق هتفغم نكون يسقر ثرى باللي لي زاني 80 لي زاني 90 لي زاني 2000 الا 80 c'est le printemps de l'espoir 2001 c'est le printemps noir 2019 c'est le printemps de l'espoir et de la victoire حضر تغلطن باللي الغاشي تصنع كاشي الساقيس الغاشي تاع نتساويلات ولا ما ينظران الغاشي تخزرنا راه لا تلفزيون وثساقينيا ولاش داش توليني فيسبوك لي ريزو سوسيو نكون يا الساقينيا نحوج راه تيلي نون نفكيو لا تلفزيون نون نفكيو النهار نون نفكيو لا تيفي نون الزمير مارا التسع يوم مكدود يكون وايع عيون يكون واير في نفاس النون ذا يزمر عاد الدنيا ثاني يعني ولا كارت الناس خدام نزيك خدام يوز الكارطه نبطو وكذا قبيلين وكذا مزابين ولكن سقسايو مزابين ند ونيس
اكن نتوحقر نكوني المورد القبائل نتوحقر نمزابيل نتوحقر ترقيه تايشين في الكنز ومع نساب شوني دي الصح سيك الساقين الكارطاني استخدام تروح حسب اش هادي اوليدي السعي يوث مغلات سيديني اجدود يدوكل نسعى يونو ذابو اذابو نكوني الساقين الغاشين غران فهمني ثدننا ماشي ذوي تضاعا ماشي ذوي ويجي ذا ندي غران اغران ذي تسداويث نتكركاس اغران ذي تسداويث تمنغع نغان ذي تسداويث ومطراك إزم نوثني دي سنو الفوين يقولوا قبايلي ذو عرب ينسلم ضلايك انكريتيا وليدي فقن الغاشي هاد زمر دارا الساق اين يضران ذي بني بزاب عامين لانس الدولة عنايا وذابوينا يهرسي ثانيين غاثن يبين الغاشي الحفاز الساقين لان 26 سنه الغاشي بنت ذي الحفاز يدهدرنا فلاس الغاشي اثني ذي الحفاز فاشو في ثللي في الحرمه في قدود انشتاق يزمير راه تغمض طيش صغار يزمير دارا الساقي الغاشي فاق يدننا روح السوفه وتخاطر لكن قرن استقبالي ثقوران رحت سوسمي توكرن الرون ثني ذاك ويجي الرون سن ذاك ويجي ميس ينغال والين عن نافا يتوجو شارع واقي مديان الطاس تمنغان يغنغان ذي ثمورتنا الجزائر الطاس لي زاغريسيون الطاس لي ديسبارو اما دافض 2500 ديسبارو اندثن اما دافض حراقه 3000 يكتشاوينات البحر فشوفي ولا الساكنه اون بوز دي كيستيون الشغار احراقيست هذه يروح رينات هذه يروح هذه زقر البحر ايوغا دار لابال يوغا ذرا يزرب اللي غين يخدم هكا وذافوينا ذافو تكركاس ذافو الكذب اتصدى كذا دفضاك جذور ذا شتو ذافوينا ذافو يسوالني الفراق يكسوالني في الطو يقفطوني كير وراو نسل ذا الشعب ذو وكذود ذا نشتاقي دننا يفاقك وكذود الساكيني يتزمير دارا الساكا ترفض كان يفاسني تفغاض تبغي تفغاض ثبور ثم قران تكني تدني غادي تزواره افا يا با بروبليم ما تفغاض سكرات الغاشي يزمل حالك يسمح ما تبغي تفغاض ذي تزوليغ تفغاض تنوض شوكا يا نتسوحا صبر اس قرار باللي تسوحا صبر احسب تسوحا صبر ذي زمراتي الدنيا وتنمير ثاني تنمير ثاني يعطيك صحه